бинандагони гиромӣ, барномаи интеллектуалии донояк манзури шумост. Иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо дустурӯякони зираку кунҷкоб ва ҳозирҷавоб аз кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошанд ва бояд гуфт ки барнома аз рӯи 3 шарт баргузор мегардад ва дар ҳар як шарт ба иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод мегардад. Иштирокчие ки ба саволҳо аз ҳама бештар ҷавоби дурустро пешниҳод менамояд, ғолиби барнома шумурда мешавад. Ин лаҳза бошад, биёед бо иштирокчиён шинос мешавем. исмоил 6 сола тамошои филмҳои тасвириро дӯст медорад. Мехоҳад дар оянда муҳандис шавад. Аминҷон ӯ низ 6 сол дорад. Аминҷон писараки ниҳоят ҷиддӣ аст. Дар оянда мехоҳад барномасоз шавад. Ардашер 6 сола бозиҳои варзиширо дӯст медорад. Мехоҳад дар оянда муаллими тарбияи ҷисмонӣ шавад. Мусаввир ҳам 6 сол дорад. Вай писараки ниҳоят кунҷкоб аст. Шӯхӣ карданро низ меписандад. Мехоҳад дар оянда биносоз шавад. хуб, бо иштирокчиён шинос шудем. Шунавиде ки шумо низ фаҳмидед, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо ҳамаашон 6 сола мебошанд ва аз ин ҷо бармеояд ки саволи ҷавоб байни иштирокчиён хеле ва хеле шавқовар хоҳад гузашт. Бояд гӯям ки саволҳои шарти аввали барнома аз фанни математика мебошанд ва инак онҳоро ба иштирокчиён пешниҳод менамоем. Иштирокчиён, шумо омодаед? Бале! Пас бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. Саволи аввал чунин аст. Бо диққат гӯш кунед. Кампирак ду набера дошт. Кампирак ду набера дошт. Ба ҳардуи онҳо дутоги дафтар ва яктоги қалам харид. Кампирак чандто дафтару қалам харид? хуб, марҳамат, шумо? Кампирак дар набераш 4 та дафтар гирифт, қати 2 та қалам. Яъне ба фикри шумо кампирак ба набераҳояш 4 та дафтару 2 та қалам харид. Шояд 2 та дафтару 1 қалам бошад. Не. Шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? Бале. Яъне кампирак ба ду набераш 2 тоги дафтар харид, чанд мешавад 2 ҷамъи 2? 4. қалам чӣ? қалам 1 тоги харид, ҳамехел не? 2. 2 та шуд, офарин. Дар натиҷа дар умум чанд то дафтару чанд қалам шуд? 4 дафтару 2 қалам. офарин. Бинандагони гиромӣ, ҷавоби пешниҳод намудаи мусаввир комилан дуруст аст. хуб, ҷавобҳои иштирокчиён ба инобат гирифта мешаванд ва дар охир холҳои онҳо шумурда шуда ғолиби барнома муайян мегардад. Бо мо буданро фаромӯш насозед. саволи навбатӣ чунин аст. айниқтараш савол нею супориш. ҳар ки аввалин шуда даст мебардорад ва ҷавоб мегардонад, мо ба ӯ хол медиҳем ва дар натиҷа шояд маҳз ҳамон нафар ғолиби барнома шавад. Супори чунин аст, бо диққат гӯш кунед. аз 1 то 20 ададҳои ҷуфт ва тоқро шуморед. Кӣ метавонад? хуб, марҳамат. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. хуб, кифоя аст. акнун ададҳои ҷуфтро 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. кифоя аст. хуб, шумо адади 14ро фаромӯш кардед, вале ба ҳар ҳол бинандагони гиромӣ, аминҷон тавонист ҷавоби дурустро пешниҳод намояд ва аввалин шуда ҳам рақамҳои тоқ ва ҳам ададҳои ҷуфтро номбар намуданд. хуб, аз ин ҷо бармеояд ки дар ин савол ҷавоби дурустро аминҷон гардонд. аминҷон, шумо соҳиби хол шудед. офарин. хуб, саволи навбатиро мехонам. иштирокчиёни дигар, шумо низ зираку кӯчкобии худро аз даст надиҳед ва кӯшиш кунед ки ба саволҳо зудтар ҷавоб гардонед. хуб, саволи сеюм чунин аст. тухмро медонед? Дидаед тухмро?
дар куҷо дидед? мегуфтед ки тухм ба кадом шакли геометрӣ дохил мешавад? тухм дар баъза шакл монанд аст. офарин бинандагони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам бештари хурдсолон ва на танҳо хурдсолон балки бузургсолон низ гумон мекунанд ки тухм давра шакл аст, вале бояд гуфт ки ин хато аст, зеро тухм ба байза шакл аст, яъне фигураи геометрии байза шакл мебошад тухм. ва ба ин савол чӣ тавре ки худи шумо низ дидед, Аминҷон ҷавоби дуруст гардониданд. офарин Аминҷон. ишtirokчиёни дигар, шумо низ зиракию кунҷкобиро аз даст надиҳед, кӯшиш кунед ба саволҳо зуд ҷавоб гардонед. майнаш? додаракону хоҳаракони азиз, шумо низ метавонед дар хона дар назди экранҳои худ нишаста баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонед ва сатҳи дониши худро низ санҷед. хуб, мо бошем саволҳоро идома медиҳем, бо мо буданро фаромӯш насазед. хуб, иштирокчиён, саволи чоруми шарти аввали барнома чунин аст. ин саволи охирини шарти аввали барнома аст ва ҳар як шумо имкон доред то дар ин шарт барои худ холҳои зиёдатиро ба даст оред ва то ин ки дар шартҳои дигар ба кор ояд. 2 ҷамъи 3 калон аст ё ин ки 4 ҷамъи 1? хуб, марҳамат. 3 ҷамъи 2 5 мешавад, 4 ҷамъи 1 5 мешавад. яъне ин чӣ маъне дорад? кадомаш калонтар аст? ҳардуаш яхела. яъне ҳардуашон баробар аст, ҳа? шояд 4 ҷамъи 1 калонтар бошад? не? хуб, бинандагони гиромӣ, ба саволи чоруми шарти аввали барнома ки 2 ҷамъи 3 калон аст ё ин ки 4 ҷамъи 1, ба ин савол Ардашер тавонист ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. Ардашер, аҳсан ба шумо. дар шартҳои минбаъда низ кӯшиш кунед то ба саволҳо зудтар ҷавоби дуруст гардонед. хуб, бинандагони гиромӣ, инҷо шарти аввали барномаи мо ба анҷом мерасад. хотиррасон мешавем ки саволҳои шарти аввали барнома саволу муаммоҳо аз фанни математика омода шуда буданд ва биёед ин лаҳза холҳои иштирокчиёнро мешуморем. инак шарти аввали барнома ба охир расид. дар ин шарт бачаҳо кӯшиш менамуданд аввалин шуда ба савол ҷавоби дуруст гардонанд. дар натиҷа Аминҷон ба 2 савол, Ардашер ва Мусаввир бошанд тавонистанд ба 1 савол ҷавоби дуруст гардонанд. холҳои иштирокчиёнро шумурдем ва расидем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, саволҳои шарти дуюми барнома аз чистону афсонаҳо ва шеърҳои бачагона омода шудаанд ва фикр мекунам барои иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон душвор нест. хуб, бачаҳо, чистонҳоро аз ёд медонед? шеър чӣ аз ёд мекунед? мехоҳам донам ки ба чистонҳо ҷавоб гардонда метавонед? анакун як саволи дигар дорам. филмҳои тасвириро дӯст медоред? бояд гӯям ки саволҳои шарти дуюми барномаамон маҳз дар ана ҳамин бобат мебошанд. аниқтар аз шеърҳои бачагона, филмҳои тасвирӣ, афсонаҳо ва чистонҳо низ шояд бошанд. бачаҳо, саволи шарти дуюми барнома чунин аст. ман шеърро мехонам, шумо бошед бояд давом диҳед. метавонед? кани хуб боҷи қад гӯш кунед, кӯшиш кунед аввалин шуда даст бардоред. аз ҳама нозанин, аз ҳама меҳрубон. марҳамат Аминҷон. аз ҳама нозанин, аз ҳама меҳрубон, аз ҳама беҳтарин дар ин ҷаҳон. модарам соябони сарам, модарам соябони сарам. با تو پیوستم خوشدیلم با تو آسان بود مشکلم مادرم سایبانی سرم. آفرین کن باید یک قرصکی بلند میزنیم ها. احسن به شما امینجان. زود که توانسته جواب درست رو پیشنهاد نماید انیخترش دوامی شعر رو خونید. خوب بینندگان گرامی لازم به شرط دادن نیست در سوال اولین شرط دومی برنامه جواب درست رو امینجان پیشنهاد نمودند. باید گویم که خالهای اشتراکچیان به نوبت گرفته میشوند. در افسانه بوزک جنگلاپو بوز و گرگ به نزد آهنگر چی آوردند؟ کلچچه نقل کرده میتوانید؟ یعنی چگونه کلچه بود؟ کلچه کی با مزه تر اومد؟
کلچه بوزک. برای چی؟ برای اون که بوز با شیر و روغن کلچه کرد. یعنی بوز با شیر و روغن کلچه کرد ها؟ با مزه آمد؟ بله. گرگ چی؟ گرگ با خوب کرد. چه با خوب کلچه میکنن مگر؟ آب روی کلچه کرد. یعنی خوک آب رو یک جای آمیخته کرد و لای شد، لای رو خشک کرده به نزد آهنگر برد ها؟ آفرین. خوب اکنون میگفتید که بعدن با آهنگر کدومی از آنها پسند آمد؟ بوزک. یعنی کلچه های بوز ها؟ خود شما شخصا خود شما کدومی از آنها رو استعمال میکردید؟ کلچه های بوز یا اینکه گرگ رو؟ بوز. از آن بوز رو؟ بله. آفرین. بینندگان گرامی، اسماعیل توانست با این سوال جواب پورا و درست رو گرداند. از اینجا برمیآید که افسانه بزرگ چنگیزلپور را با پورگی و با دقت خوانده است. آفرین با شما اسماعیل جان. اشتراکچیان دیگر شما نیز با دقت بودن رو فراموش نسازید. سوال نوبتی چنین است: موهای قهرمان کدام فیلم تصویری به آخر دراز میشوند؟ این کدام قهرمان فیلم تصویری است که موهایش به آخر دراز میشوند کو؟ راپونسیا. چه راپونزل؟ یک دخترش موساش درازه با چی میشود؟ و گم میشود. چه گم میشود؟ مثلا موهای من هم دراز هستند که همین قدر بود موهایش. چقدر؟ هی اوسو یعنی؟ دراز بود. دراز بود ها؟ آفرین. شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده؟ بله. در کجا؟ در تلویزیون بهارستان. آفرین. واقعا بینندگان گرامی، در تلویزیون بهارستان چند پیش همین فیلم تصویری رو نشان داده بودند و فکر میکنم که هر یک شما نیز آن رو تماشا کرده اید و میدانید که راپونزل دخترکی است که موهای بین‌نهایت دراز و زیبا دارد و با این سوال توانست با پرگی مصور جواب درست گرداند. خب مصور احسن به شما. سوال چهارمی دور دوم رو میخونم. این آخرین سوال شرط دوم برنامه است. با از این رو با دقت باشید. یک افسانه بین‌نهایت شوق‌آور است. نام دارد سه گربچه و گرگ. مضمونی خیلی بلند دارد و فکر میکنم شما آن رو خوانده اید. خیلی نه بچه ها؟ بله. کی به من میگوید که این افسانه رو کی نوشته است؟ این افسانه یا میرسعید میرشکر نوشته هست. یعنی میرسعید میرشکر هم بگفتی شما. شما از کجا میدونید؟ من مربی‌ام. از مربیاتون میدونید؟ بله. یعنی در بخش خوندید ها؟ بله. افسانه خیلی و خیلی شوق‌آور با نام سه گربه و گرگ رو میرسعید میرشکر ایجاد نمودند و با این سوال امین جان توانست جواب درست کردند. آفرین امین جان. نشوک چون اینجا شرط دوم نیز به انجام میرسد، ولی شما کوشش کنید که در شرط سوم برنامه به مثل امین جان چست و چالاک باشد و زودتر توانید به سوالها جواب درست گردانید. خب این لحظه فرصت آن فرا رسیده است که خالهای به دست آورده اشتراکچیان را در شرط دوم برنامه شماریم. در شرط دومی برنامه نیز بچه ها خیلی فعال بودند و میکوشیدند اولین شده دست برداشته به سوال جواب دهند. همین طریق اسماعیل به یک سوال، امین جان به دو و مصور نیز توانست به یک سوال جواب درست گرداند. اینک بینندگان گرامی رسیدیم به شرط سوم برنامه. سوال‌های شرط سوم دایر به محیط اطراف و عالم حیوانات میباشند. انیق‌ترش سوال‌های شرط سوم برنامه دایر به عالم حیوانات، پرنده‌ها، رستنی‌ها و حتی میوه و سبزیجات‌ها میباشد. اشتراکچیان، سه سوال دیگر همگی باقی مانده است و شما رو میباید تا زیرکی و کنجکاوی خود را از دست ندهید. شاید محض همین سه سوال تواند شما را غالب برنامه گرداند. از این رو با دقت به سوال‌ها گوش کنید. کوشش کنید که نظر به دیگر اشتراکچیان زودتر دست برداشته جواب گردانید. خب کدام پرنده با دم زیبایش مشهور گشته است؟ این پرنده طاووس نام دارد. طاووس؟ شاید یگان پرنده دیگر باشد. نه. شاید توتی باشد. نه. مرغ چی؟ نه. نه؟ نه. شاید مرغابی باشد. نه. شما از کجا میدونید؟ ما در باغ بوتانیکی. یعنی شما با باغ بوتانیکی رفته بودید؟ بله. در اونجا طاووس بود؟ بله. با شما پسند آمد؟ بله.
ва аз куҷо фаҳмидед ки думи бениҳоят яъне парҳои бениҳоят зебо дорад? وای دومش رو کشتد با ما دیدیم. думашро кушод, ҳа? Зебо буд? بله. офарин. бинандагони гиромӣ, фикр мекунам аллакай ҳамаи шумо пушти экранҳои худ дар назди экранҳои худ нишаста ба ин савол ҷавоб гардонида истодаед ва баробари Исмоил гуфта истодаед ки ин товус аст. дар ҳақиқат ҳам товус аз ҳама думи зебо дорад ва зеботарин парранда ба шумор меравад ва ба ин савол Исмоил тавонист ҷавоби дуруст гардонад. офарин Исмоил. иштирокчиён, ду саволи дигар монд ҳамагӣ. кӯшиш кунед то ба мисли Исмоил зудтар ҷавоб гардонед то ин ки ғолиби барнома шуморда шавед. саволи сеюм чунин аст: кадом фаслро айёми бедоршавии табиат ва оғози кишту кор меноманд? мусаввир. این فصل بهار است. яъне чӣ хел, аз куҷо медонед ки фасли баҳор аст? шояд тирамоҳ бошад, шояд тобистон бошад. نه. در فصل بهار درختان گل میکنند. دهقانان کشت کار میکنند. яъне маҳз дар фасли баҳор табиат аз нав зинда мешавад ва деҳқонон низ ба кишту кор оғоз мекунанд. ҳамин хел? بله. дар ҳақиқат ҳам бинандагони гиромӣ фасли баҳор зеботарин фасли сол ба шумор меравад ва дар ин фасл табиат аз нав зинда шуда деҳқонон низ ба кишту кор оғоз менамоянд. аз ин ҷо бармеояд ки ҷавоби пешниҳод намудаи мусаввир комилан дуруст аст. аҳсан ба шумо мусаввир. саволи охиринро мехонам. паррандае ки парвоз кардан наметавонад ва аз хунукӣ наметарсад кадом аст? марҳамат Исмоил. این پرنده پینگوین است. аз куҷо медонед? در فیلم های تصویری دیدم. магар дар тоҷикистон нест? نه. барои чӣ ин парранда дар тоҷикистон нест? шояд бошад. نه نیست است. барои чӣ нест? در جایهای خنک زندگانی میکند. яъне дар ҷойҳои хунук зиндагӣ мекунад, ҳа? بله. тоҷикистон магар хунук нест? نه. офарин. хуб бинандагони гиромӣ, ба саволи охирини барномаи имрӯзаамон тавонист Исмоил ҷавоби дуруст гардонад ва ин лаҳза бошад биёед холҳои иштирокчиёнро мешуморем. шарти сеюми барнома бошад бо чунин натиҷа ба охир расид. Исмоил ба 2 савол ва мусаввир тавонист ба 1 савол ҷавоби дуруст гардонад. иштирокчиён, ин ҷо ҳама шартҳои барномаи имрӯзамон ба анҷом расиданд. ҳамаи шумо фаъол будед, ҳаматон кӯшиш кардед ба саволҳо ҷавоб гардонидед, вале ин ҷо ин барнома, ин озмун аст ва бояд ҳамагӣ 1 нафар ғолиб ояд. ва чунин ки гуфта будем, дар ин барнома нафаре ғолиб меояд ки аз ҳама бештар ба саволҳо чӣ кор мекунад? ҷавоб мегардонад. инак баъд аз анҷоми 3 шарти барнома, иштирокчиёни мо чунин натиҷаро ба даст оварданд. Исмоил соҳиби 3 хол, Аминҷон соҳиби 4 хол, Ардашер 1 ва мусаввир соҳиби 3 хол гардид. яъне аз ин ба хулосае омадан мумкин аст ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Аминҷон гашт. Аминҷон, бори дигар ғолибият муборак. офарин Аминҷон, кани 1 қарсак барои Аминҷон. офарин Аминҷон. иштирокчиёни дигар, шумо роҳ афтода нашавед, балки бештар хонед, омӯзед ва дар дигар барномаҳо ва озмунҳо низ иштирок намоед. шумо бошед Аминҷон, донишатонро боз ҳам мустаҳкамтар гардонед, зеро шумо имкон пайдо кардед ки дар даври дуюми барномаи интеллектуалии Доно-1 иштирок намоед ва дар даври дуюм саволҳо ҷиддитару рақибон донотаранд. аз ин рӯ бо ҳамроҳи мураббиатон бештар машқ кунед ва дар даври дуюм иштироки фаъолона кунед. мо бо шумо боз вомехӯрем. тамошобинони азиз, ин буд барнома озмуни Доно-1 аз телевизиони Баҳористон ва бояд гӯем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе буданд ва аз миёни онҳо Аминҷон ғолиби барномаи имрӯзаамон шуморда шуд. бори дигар шуморо табрик мегӯем Аминҷон ва дар даври дуюми барнома интизори шумо ҳастем. ва бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо бо шумо низ хайру хуш мекунем. То барномаҳои навбатӣ Доно-1 бошед. хайр.